Assalamualaikum untuk warga Aceh. Long selaku pensalji pemimpin John Yahya Kibaroh ingin menepegah membuka jalan bak jalan salji anak mit anak-anak ni jaga bak pakon anak mit ikoh ke walung tu kedi mesipak rubah itu seolah-olah walung yang sipak ya menan lung kawal John Yahya sampai teruk Sabang. Jadi tolonglah mengerti menan wate Kibaroh awak kamu bek nak rugum lagi kan. Nanti bak jalan memang nak video silakan, tapi bek mengganggu jalan, bek sampai macet. Nyan cuma sagai nak pegah. Jadi tolonglah mengerti padahal awak kamu hana sampuna cuma jak sagai bak jalan lagi. Cuma urin drone sagai yang heboh. Nah, melakem memang dalam lung pegah saya yang hana senang atau kiban lung melakem tapi tolonglah bek li lagi.